Ya mina igama lami nguJonathan Moyo kanti ele stage umntaka gogo. Ya mina kahle lento iyangithathekisa nje ukuthi ukuthola ithuba lokuthi ngibuye ngizo performa kubona la ama state functions kanjengawonala, ngoba kuyabe kusenza ukuthi siyabe sikhuluma ngezinto zakithi sithakazelela ngakhayela from independence khona ngale sithakazelela usibuze ukuthi sakhululeka nje izinto lokhana siyasithakazelela kakhulu ukuthi sesibuya ke ukukhangela wona amaqhawe namaqhawekazi lawa senza saba lozibuze izinto eziyabe kuyabe ngisuza sibili lami umoya wami kakhulu ukuthi ngibuye manje ndizwa nami ngizwa izigqaja sibuthi hayi ngiphatheke entweni yakithi mase sibuya njalo sikhangela laleli usuku lwanamuhla olwamabutho abayibo phela abasivikelayo ezintweni ezishiyeneyo mhlawumbe kuma enemies lapha nalaphana. So kuyabe sizwa sibili kungithathekisa kakhulu, ngizwa ngizigqaja amathubanja resilawo laphana mina eyami i-poetry ngakhangela ukuthi ngiyabe ngi-researchile vele ngiya-researcha nje ngikhangela ukuthi okay lapha kwenzakala so lapha kwenzakala kanje njengoba nje isikhathi sikhuluma sithi kulabantu abatshabalala endaweni ezithile zabompushi freedom camp yabe enze ukuthi kuyabe kuyimfundiso ukuthi abantu bebekwazi ukuthi wahamba njani ilizwe lethu sibuse wethu wenza njani ukwenzela ukuthi sikuqakathekise khona sibekwazi ukuthi lanxa lathi sikhona lapha kodwa sibekwazi ukuthi kulabantu abasenza lathi saba yilokho esiyikho khona namhlanje, abanye abangikhoyo, abanye abasaphila njalo. Makuzo Esente ngihamba kwaperforma kuzo alright ama-poems sengiwarekhodile angikhumbuli ukuthi ngawa mangaki but I think ku-30 something sibili and hayi sengike ngahamba sibili nge-poetry, sengike ngahamba ngakhangela ukuthi sengike ngaperforma kakhulu kanengi sibili mhlawumbe kulo president kakhulu ngike ngathola i-opportunity yokuthi yena himself wangi-invite e-State House ngakhangela recently ilokuzelina kade seforce ngathi gastronomy tourism for Africa ngikhona laphana bebhisiwe asemaningi nje sibili ama-events awe-state elokhu ebizwa khona, so hayi kwinto engijabulisa alright. Ukuthi mntaka gogo mina kahle ngumuntu owakhuliswa ngugogo. Kwenzakala ukuthi nxa ngangikhula laphana I think ngiqeda i-primary level then kwenzakala ukuthi ubaba lelo seyehlukana nomama so kwasosenzala ukuthi sasesihamba ngokukhulu so ngokukhula nto yokukhulu logogo wabe khona bephila so ngase but vele before vele ngingakasuki ngale vele ngangumuntu nje wayehlala ebhakatsha ugogo vele ngangivele yaqakathekisa kakhulu so ngathi sembuye ngapha vele hayi nje ngakhangelwa kakhulu ugogo kakhulu, so ife bathi babizo ukuthi mase ngathi siseza lokho ngathi kwahle kwaba lula ukuthi stage name uhlelo mntaka. Uyaphila yini gogo? Uyaphila. Ungamqamba ngegama lokuthi kuphi? Ukhona ugogo eBhubhu, ugogo ngiyedisi usePhuphu. Okay. Uyayilandela la i-poetry yakho? Uyayilandela kakhulu. Usuke wamenzele yakhe eqondane la i-poem. Ngiyamplanela manje ukuthi yena manje ngisithi ngiyambona yena ngiyabe ngifuna into kwakhe kube ngani uba indumezulu, so ngiyamplanela ukuthi ngimenza into engani